krstove izgleda kao nepremostiva prepreka prema svakom zlu ovoga sveta. Podignut još u 5. veku bio je stecište bogomolitelja i velikih otaca crkve Hristove. Takav je bio i sveti Georgije, koji dobi ime Hozevit po ovom manastiru posvećenom presvetoj bogorodici Hozevi. Poreklom je bio sa Kipra. Zajedno sa svojim rođenim bratom Iraklidom vaskrsavao je mrtve i molitvama isceljivao nevoljne. Mošti kako ovog svetitelja, tako i drugih sačuvane su do danas, ali i putir iz kog se njegova bratija pričešćivala. Iznad manastira je pećina proroka Ilije. Gospod je Bog iz grada Tesve iz Galada, u kojoj se sveti skrivao od progona bezbožnog cara Ahava i njegove zle Jezavelje, kćeri sidonskog cara Etvala. Ovaj zli par sveti Ilija je razotkrivao pred narodom zbog ubistva pravednog Navuteja, koji nije hteo da im proda vinograd koji se graničio sa carskim imanjem, jer je znao da bi i od njega načinili obitalište svojim demonima kojima su se klanjali, tobožnjoj boginji Astarti i feničanskom valu. U ovoj pećini Gavran mu je donosio parče hleba svaki dan. U blizini se podvizavao i pravedni Joakim, otac presvete Bogorodice, sve dok nije blagovešten od anđela da je njegova molitva uslišena za dobijanjem deteta, iako je bio u poznim godinama. I sveti Jovan Zlatousti se ovde skrivao za vreme progonstva. Crkva svetog proroka Jelisija nalazi se pokraj Jerihona, a u njenoj porti je čuveni Zakejev dud. Ovaj sveti prorok živeo je na 900 godina pre Hrista. Pre čudesnog uznošenja na nebo u ognjenim kočijama svetog proroka Ilije, Bog otkri svetom proroku da sebi za naslednika uzme Jelisija, sina Safatova od plemena Ruvimova iz grada Avelmaula. Jelisije, kada sveti prorok na njega baci svoj proročki ogrtač, ostavi dom svoj i krenu za svetim. Prorok Jelisije je nakon uznošenja na nebo svetog Ilije ostao da produži proročku službu Božiju sa još većom silom od prethodnika. Od učinjenih čudesa njegovih pomenućemo neka. Razdvojio je vodu na Jordanu kao nekada Mojsije na Crvenom moru. Gorku vodu u Jerihonu učini pitkom. Umnoži ulje u loncima siromašne udovice. Ženi Somanićanki vaskrse umrlog sina. Sa 20 hlebčića nahrani 100 ljudi. Navede prokazu na slugu svog Gijezija zbog srebroljublja i još mnoga druga čudesa učini ovaj sveti prorok i ugodnik Božji Jelisije, koji se Bogu predstavi u vrlo dubokoj starosti. Sveti Gerasim Jordanski, rodom iz Likije kod Kapadokije, već kao iskusan monah dođe u Palestinu da se pokloni svetoj zemlji. Nakon toga, na ovom predivnom mestu u Jordanskoj pustinji, kraj Mrtvog mora, on osnova manastir. Vrlo brzo čuvši za podvige Gerasimove, broj monaha doseže do broja 70. Veoma strog kako za sebe, tako i za druge, ovaj sveti starac nije dozvoljavao da pustinu žitelji pale bilo kakav plamen, sem bogougodnog plamena vere Hristove. Bio je prozorljiv, što jednom prilikom projavi svom najvernijem učeniku, svetom Kirijaku Odšelniku, kada sveti Jeftimije bi predstavljen Gospodu. Gerasim jednom prilikom isceli ogromnog lava, kome bi zaboden trn duboko u šapu. Isceljeni lav služaše verno starcu, a kad ovaj bi pogreben, lav pokraj njegovog groba presvisnu.
Ovo se nije dogodilo zato što životinja ima razumnu dušu, nego što je Božja volja bila da proslavi svetog Jerasima kako za zemnoga života, tako i posle njega, kao i da nam se pokaže kako su životinje bile poslušne u raju Adamu pre njegovog pada i izgnanja iz raja. U manastiru je bio i čuveni starac Zosima, koji je posljednji video i pričestio pred smrt Mariju Egipćanku. Nekakav kaluđer rodom iz Vitlejema tražio je mesto za gradnju manastira. Pošto nikako nije mogao da se opredeli za mesto na kome će podići manastir, bio je vrlo tužan. Tada se u njegovoj neveselosti pojavio vojnik na belom konju koji ga upita za takvo stanje njegove duše. Konjanik mu je dao predlog da obnovi jedan stari manastir koji se nalazi nedaleko od njegovog rodnog Vitlejema. Bio je to manastir Svetog Đorđa, podignut na imanju majke ovog svetitelja. Monaha je do Georgije ili El Hadera Sveti Đorđe doneo na konju. Ko mu je pomogao, nepoznati kaluđer bio je svestan tek kada je svetitelj nestao. U manastiru se čuva čudotvorna ikona Svetog Georgija i lanci u koje je okivan i mučen. Po rodnom mestu svoje majke, u kojem je inače i detinjstvo proveo, svetitelj je dobio ime Georgije. Lod ili Lida Palestinska je mesto koje se još nazivalo Diospolis. U ovom sunčanom gradiću u vreme cara Konstantina sazidana je omanja prelepa crkva posvećena Svetom Georgiju, velikomučeniku pobedonoscu. Naime, pred samu smrt Sveti Đorđe umoli svoga slugu da mu telo prenese u rodno mesto svoje majke El Hader ili Georgeu, što je sluga i učinio. Donos moštiju iz ovog palestinskog sela i polaganje u kriptu kao i osvećenje ove crkve u našem pravoslavnom kalendaru naziva se Đurđic. Mnogi, kajući se za svoje grehove, ostaviše svoje bolesti u ovoj kapeli pored moštiju Svetog Đorđa. Danas u kripti moštiju nema, ali su zato skoro po svim pravoslavnim hramovima sveta. Iz ovog manastira čudotvorna ikona Svetog Đorđa je na isto takav način, zbog pljačkanja Saracena, u vidu svetlosnog stuba dospela do Svete Gore i dan danas se nalazi u bugarskom manastiru Zografu. Kod grada Virita u Sirofinikiji Sveti Đorđe je fizički ubio neman reptila koji je živeo u obližnjem jezeru i spasao narod od daljeg prinošenja ljudskih žrtava, baš kada je na red došla princeza koja se i oslikava na ikonama ovog svetitelja. Na pola puta od Jerusalima do Vitlejema nalazi se prelepi pravoslavni manastir posvećen svetom proroku Iliji Tesvićaninu. Sagrađen još u 5. veku, ovo zdanje čuva uspomenu na više važnih događaja iz hrišćanske istorije. Naime, Sveti Ilija je na ovom mestu prenoćio pre čuvenog kažnjavanja Vezaveljinih i Ahavovih žrečeva na brdu Karmelu, kada je Sveti Ilija izmolio blagoslov Boga Oca i spalio žrtvu paljenicu plamenom sa neba, na očigled prisutnog naroda i bezbožnih valovaca, kojima njihov demon Val nije mogao pomoći ispaliti žrtvu za dokaz pravoga Boga. Svih 400 žrečeva Sveti Ilija je bacio sa brda Karmel u potok Kison. U ovom manastiru Gavran je proroku pred ovaj važan apologetski čin doneo parče pečenog hleba. Na ovom istom mestu su i mudraci sa istoka prenoćili, jer se Vitlejemska zvezda izgubila, što je bio povod da se vrate u Jerusalim i pitaju Iroda Agripu za rođenje bogomladenca.
saznavši da je Vitlejem grad prorokovanog Mesije, kreću i kod istog manastira se ponovo zvezda pojavljuje. Vidno izraženom simbolikom, na Badnje veče 6. januara patrijarh Diodor sa svojom pratnjom svake godine prenoći u ovom manastiru, pa odatle kreće za Vitlejem. Oko manastira se nalaze maslinjaci sa uljanikom koji podmiruje većinu patrijaršijskih potreba za tako neophodnim maslinovim uljem. U manastiru se čuvaju kamenčići iz gospodnjih vremena. U vreme cara Misijskog Ptolomeja Filadelfa, pravedni Simeon izabran je kao jedan od znamenite 70-torice koji prevođaše Bibliju sa originala na grčki jezik. Baš kada je hteo prevod proroštva Isaijinog da će devica zaneti i roditi sina prepravi i prevede da će mlada žena to učiniti, anđeo mu reče da to ne čini zbog istine i da neće vidjeti smrti svoje dok to lično ne dočeka. Kada bogomladenac Isus bi donešen u hram 40. dana po svom roždestvu, da se shodno zakonu posveti Bogu kao prvenac u majke i prinesu 2 grlice kao krvna žrtva, jer bejahu siromašni, tada u hram dođe obavešten Duhom Svetim i Simeon bogoprimac, ali i Ana kći Fanuilova. Radostan Simeon uze Hrista u ruki i reče: sad otpusti slugu tvojega, Gospode, prema reči tvojoj, jer videše oči moje spasenje tvoje. U našem pravoslavnom kalendaru ovaj događaj je zapisan kao sretenje Gospodnje. Ovdje se nalazi deo kamene stene iz hrama na kome je sveti tada stajao. Jedinstvena pravoslavna crkva i manastir podignuta je od strane carske ruske pravoslavne misije još 1868. godine, nedaleko od čuvenog Mavrijskog duba, odnosno Avramovog hrasta. Posvećena je uspomeni na događaj koji se zbio kod Avramovog hrasta, kada pravednog Avrama i Saru posjetiše 3 anđela, Sveta Trojica. Ikonostas je od drveta unikatan jer su na njemu izobraženi likovi Avrama, Isaka, Jakova, ali i ikona svetog Ignjatija. U crkvi se nalazi i mošti ovog velikog ugodnika Božijeg, koga Gospod Isus Hristos uze na krilo jednom prilikom dok poučavaše učenike i narod u Galileji. Episkop Ignjatije je bio učenik Jovana Bogoslova i prvi je u crkveno pojanje uveo način antifonog pojanja, jer mu to sami angeli otkriše. Sveta Ekaterina, kći cara Konste i majke hrišćanke, pored svoje izrazite fizičke lepote, imala je mnoštvo darova talenata. Pošto do svoje 18. godine uđe u bit mnogim svetskim naukama, a obdarenu i mudrošću, prelepu Ekaterinu mnogi poželeše za suprugu. Od duhovnog oca njene majke saznaje za njenog budućeg ženika i sa ikonom Bogorodičinom i malim Hristom u svojoj klijeti iskreno i dugo se molila da vidi svetlo lice bogomladenca. Gospod je skrivao lice od nje i rekao da ona uopšte nije lepa i da se vrati kod starca da ga posluša. Tada joj starac reče da se krsti i ponovo pomoli Bogorodici i Hristu. Gospod, kao znak obručenja zbog njene čistote i deslenosti, stavi na njenu desnu ruku prelepi prsten.
Ova svetiteljka bi ljuto mučena od cara Maksimina, ali je anđeo krepio sve vreme, a posjetio je i sam Hristos. Svojom hrabrošću i neustrašivošću ispovedanja prave vere mnoge je preobratila i prizvala na pravi večni put, pored mnogih i samu caricu Maksiminovu Augustu Vasilisu. Iz njene rodne Aleksandrije posečeno telo svetiteljke angeli Božiji su čudesno preneli na najviši vrh Sinejskih planina, koji se po njoj prozva vrh svete Ekaterine. Na mjestu gdje je nesagoriva kupina gorela, a nije sagorevala, i gdje se Mojsiju sam Bog oglasio da se prorok izuje jer stoji na svetoj zemlji, majka cara Konstantina Augusta Jelena 337. godine zida prelepu kapelu posvećenu Djevi Mariji, koja je danas vladičanska rezidencija. Car Justinijan je podigao prelepu crkvu također posvećenu Bogomajci i kompleks ogradio zidinama koje su do danas. Kasnije, u čast carice Teodore, se gradi još jedna crkva i ona se posvećuje čudesnom preobraženju Gospodnjem. Kada su česne mošti svetiteljke Ekaterine u 8. veku pronađene na najvišem vrhu Sinaja, ova crkva preobraženja se posvećuje svetoj Ekaterini i u nju se prenose mošti desna šaka sa prstenom i nakitom i glava sa krunom, ugodnice Božije. Tu je i Mojsijev bunar, kao i jedna od najznačajnijih biblioteka hrišćanskih sa dosta originala, čuvenog prevoda 70-torice sa aramejskog na grčki jezik na pergamentu, Dobromirovo evanđelje iz 12. veka i psalmi srpske redakcije iz 13. veka. Sveta Ekaterina Sinajska je zaštitnica devstvenika, ali i svih koji joj se sa usrđem pomole. Svedočanstva čuda Gospodnjih zabeležena su verno u knjigama Starog i Novog Zaveta. Mnoga su zabeležena okom kamere i mi ćemo ih vidjeti, ali razumeti ih potrebna je pored ljudske i logika vere. И в Духа Святого Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же с Отцем и Сыном поклоняемо и славимо глаголушего пророки, воедино святую соборную и апостольскую церковь, исповедую и Za života svog na zemlji, spasitelj je božansku silu svoju pokrivao slabostima ljudske prirode svoje i projavljivao je retko pri preobraženju svom, pri krštenju, pri vaskrsenju, pri vaznesenju, pri čudotvorenju. Zbog mnogih eto Gospod čudotvori i danas. Način sjedinjenja božanstva s čovečanstvom teško je pojmljiv, no događaj pojave Boga kao čoveka među ljudima savršeno je pojmljiv iz pojma o ljubavi Božje prema ljudima. Sve naše jedino spasiteljem postaje istinski naše, besmrtno naše, večito naše. Jer on sobom osvećuje svu našu prirodu i svu našu delatnost. Osvećuje sav naš život od vrha do dna, u svoj njegovoj beskonačnosti i besmrtnosti. Jer čovekoljubivi Gospod i umre za nas, da mi stražili ili spavali, zajedno sa njim živimo. On nas ožive iz svih smrti,
sišavši svojom smrću u carstvo svih naših smrti i svojim vaskrsenjem izvede nas iz njih na svetlost večnog dana svog. Kad čovek uđe u saznavanje dejstva i projava nebeskog sveta u našem zemnom životu, osjeti da je ušao u jedno nepregledno i neproučeno carstvo najčudnije stvarnosti. Ovaj svet je počeo čudom, održava se čudom i završit će se čudom. Svaki duboko misaon čovek, kada se oslobodi trke i galame oko sebe i počne razmišljati o svemu što jeste i što biva, mora doći do ovog zaključka. Čuda Gospodnja dolaze ne slučajno ili kao neka atrakcija da nekima popune slobodno vreme, već kao projavljivanje prsta Božijeg, bilo kao nagrada ili kazna, bilo da ohrabri svoje verne ili izvede grešnike na put spasenja. Povezani verom, hrišćani su povezani i ljubavlju, jer prava vera uvek proklija ljubavlju i njome raste, kao što se i ljubav hrani verom koja dušu čovekovu vezuje sa Bogom ljubavi, Gospodom Hristom. Možda su neki pre Isusa Hrista i pokušavali da pomognu živim ljudima, ali kao On, istiniti Bog, da brine i svoja delanja usmeri kako na žive ljude obolele grehom i leči ih svojom rečju ili dodirom, tako i na mrtve vaskrsenjem, to nije mogao niko sem njega. Επίβλεψον επί με και ελέησόν με κατά το κρίμα των αγαπών το όνομά σου. Banja Vitezda, u prevodu Kuća milosrđa, je mesto koje je imalo višestruki značaj. Pored toga što su se u njoj kupale ovce pre prinošenja na krvnu žrtvu paljenicu, to je bilo pre svega mesto čudesnih dela Božijih. Lečenje u ovoj banji nije bilo na prirodan način, već nadprirodan. Naime, samo jednom godišnje je mogao da se izleči od bilo koje bolesti po jedan čovek. Mesija, došavši na ovo mesto jada i bede, zastaje pred jednim čovekom koji je ležao uzet već 38 godina i obraća mu se jednim pitanjem: hoćeš li da ozdraviš, da bi oživeo njegovu nadu u ozdravljenje koju je već izgubio i da bi ga time pripremio za čudo koje će se dogoditi. Iz bolesnikovog odgovora: Gospode, nemam čoveka da me spusti u banju kad se voda zatalasa, dok ja siđem, drugi siđe pre mene, vidi se njegova beznadežnost, ali i indirektna molba za pomoć. Isus se ne upušta u ovu bolesnikovu žalbu, nego naređuje da odmah ustane, što je bilo dovoljno da bolesnik ozdravi, uzme svoj krevet i hoda. Fariseji, pošto je bila subota, nisu vidjeli u ovom događaju Božje čudo, već sablazan, pa izlečenom strogo zameraju što baš tog dana nosi postelju, kad zna da se subotnjeg dana nije smelo van kuće nositi ništa u ruci ili o ramenu. Tumači zakona su do te mere opteretili Mojsijev zakon da je bilo potrebno da jedan Jevrejin zna 1279 propisa o suboti i ne samo da ih zna. Na takav prigovor izlečeni se poziva na naređenje onoga koji se smilovao na njega. Još istog dana Gospod je isceljenoga sreo u hramu, jer je čovek došao da zahvali Bogu za isceljenje i tada mu Isus rečima: nemoj više da grešiš, da te ne snađe još nešto gore, rasvetljava da iscelivši njegovo telo želi da mu i duša bude zdrava i da ovo čudo bude znak njegovog duhovnog preporoda. Zato ga i opominje da više ne greši, jer je greh krajnji uzrok svih ljudskih nesreća, patnji i beda. Po završenom stvaranju sveta Bog je počinuo, ali taj Božji mir nije apsolutan, jer Bog i sada radi održavajući svet i ostvarujući svoju promisao za spasenjem ljudi.
Sa ovim stalnim očevim radom, koji ne prestaje ni u subotu, Isus izjednačuje svoj rad, pozivajući se na svoj odnos prema Bogu i govori: Otac moj stalno radi, pa radim i ja. U srednjem veku nepravoslavni uticajni Jermeni, nazivajući sebe hrišćanima, poželili su da i njihovi poglavari izmole Boga za blagodatni oganj. Tada je pravoslavni patrijarh Sofronije isteran iz saborne crkve Hristovog groba. Klečeći ispred zatvorenih vrata crkve, svoje 33 sveće visoko je podigao i molio se Bogu. Međutim, blagodatni oganj probija spoljašnji stup crkve i patrijarhu na očigled svih pali pripremljene sveće. Nekakav Turčin je tada stajao visoko na sabornoj crkvi Hristovog groba i kada je video da iz ogromnog stuba izbija veliki plamen koji jerusalimskom patrijarhu pali sveće, u ushićenju je skočio sa crkve i ostao nepovređen. Krstio se u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i poznao istinitu veru pravoslavnu, a njegov grob se i danas nalazi iza crkve Vaskrsenja u sabornom hramu groba Gospodnjeg. Svi koji ulaze u sabornu crkvu Hristovog groba primete taj progoreli stup, možda čak i ne znajući šta poručuje ovo svedočanstvo. Neposredno pored mesta gdje je bogomajka stajala za vreme raspeća Hristovog sa njegovim najvernijim učenikom Jovanom Bogoslovom, nalazi se jedna čudesno lepa i opominjuća ikona Majke Božije, koja već duže vreme mirotoči. Naime, jasno se vide uljane suze koje se tajanstveno slivaju niz platno ove čudotvorne ikone. Jednom prilikom, natopivši vatu mirom sa ove ikone, bratija je odnela vatu kod eksperata na analizu, ništa ne pričajući o poreklu nastanka mira. Rezultat je bio zapanjujući kada se ustanovilo da je sastav mira najpribližniji sastavu maslinovog ulja i to starosti do 2000 godina, mada ikona ni približno nema toliko godina, niti postoji maslinovo ulje takvog miomirisa. Pobjede nad Persijancima, zajedno sa Grcima i srpskim vojvodom Novakom Grebostrekom, 1315. godine, kralj Milutin sazida ovaj manastir, posvećen arhangelima u Jerusalimu. Na ovom svetom mestu arhangel Mihajl spustio je mač u korice. Naime, car David prebrojavaše narodu Izraelju i Judeji, zbog čega se Bog razgnevi na njega, jer prebrojavaše Božiji narod, a ne svoj, i preko proroka Gada opomenu i dade 3 mogućnosti za izbor kazne. 7 godina gladi, 3 meseca gonjenja od neprijatelja, a gonjenja je caru Davidu bilo preko glave, i 3 dana pomora stanovništva za koje se car David i odluči. Međutim, za ta 3 dana postrada preko 70.000 ljudi, sve dok ne bi znamenje kako arhangel Mihajl spušta mač u korice. To mesto danas je obeleženo srebrnim stubićem i nalazi se u središnjem delu crkve do oltara. Ova crkva se nalazi vrlo blizu crkve Hristovog groba. Sveti Sava osvešteni bio je sin pobožnih roditelja Jovana i majke Sofije, koju kasnije zamonaši. Njegovo rodno mesto beše Mutalask u oblasti Kapadokijskoj.
Ovaj ugodnik Božiji zamonašio se u 8. godini života i to vrlo blizu rodnog mesta u bratstvu zvanom Flavijanovom. Nakon 10 godina prelazi u palestinske manastire, ali se najduže zadržava u obitelji svetog Jeftimija Velikog, koji mu proreče da će biti svetilo monaškog podvižništva. Nekoliko godina je živeo teškim pustinjskim podvigom kao odšelnik, sve dok mu se bogomajka ne javi u vidu ognjenog stuba koji je do neba dopirao i naredi da na ovom mestu podigne manastir, ali nalik na utvrđenje. Na mestu ovog znamenja Bogorodičinog danas je kapela koja je i mesto upokojenja kako svetog Save Osvećenog, tako i svih monaha ovog bratstva. U 12. veku mošti svetog Save Osvećenog odnešene su u Veneciju, a 1972. godine vraćene. Starac Serafim, koji danas ima 94 godine i nalazi se trenutno u crkvi podignutoj iznad pećine Pastira, bio je jedan od onih monaha koji su imali poslušanje da mošti ovog sveca presvuku i okupaju. Tada se dogodilo nesvakidašnje čudo, jer je sveti Sava Osveštani, promenivši dotadašnji položaj, sedeći, zagrlio istok Serafima, odigavši ga od zemlje. Sveti Sava Osvećeni ostavio je zaveštanje svojoj bratiji da čudotvornu ikonu Trojeručicu sa još drugim ikonama Majke Božije i žezlom predaju arhijereju carskog roda sa njegovim imenom koji će doći sa zapada. Srbija je u odnosu na judejsku pustinju zapad, a kada je naš sveti Sava, koji je po ovom svetom Savi dobio ime monaško, ušao u manastir, ikona Majke Božije Trojeručice se poklonila kao i žezlo, što je bio siguran znak brati da je to ličnost iz zaveštanja. Sveti Sava Osvećeni je prvi uredio čin bogosluženja po manastirima, poznat pod nazivom čin Jerusalimske crkve ili Jerusalimski tipik. U čudesnom manastiru Svetog Georgija Hozevita, pored moštiju ovog ugodnika Božijeg, nalaze se i druge, ali pažnju pleni potpuno celo netljino telo Svetog Jovana, rodom Rumuna, a podvižnika iz manastira Njamc. Naime, 1924. godine, godinu dana pre proglašenja Rumunske pravoslavne patrijaršije, Rumuni su prihvatili takozvani novi kalendar, odbacivši julijanski, drevni kalendar po kome su se svi događaji od rođenja Bogomladenca verno beležili. Ovaj strogi podvižnik je, kao i mnogi rumunski kaluđeri, napustio otadžbinu i krenuo put Svete Gore i Svete zemlje. Bio je vrlo strog i nije imao kontakte sa nepravoslavnima. Upokojio se vrlo mlad sa 40 godina života. Jednom prilikom, kada mošti nisu okađene zbog žurbe jednog monaha, sveti se javio igumanu i upitao ga: zašto nas niste kadili? Kada jedna žena, tobože iz velike revnosti prema veri pravoslavnoj, zamoli da podignu staklo da bi same moštice livala, ona otkinu jednu dlaku sa brade ovog svetitelja. A sveti obavesti bratiju da ženu pronađu i vrate dlaku, što žena i učini. Jedan Rumun krenu u svetu zemlju sa namerom da nožem odseče deo moštiju i navodno patriotski vrati bar delić svetog tela Jovanovog u domovinu. Ali čim je česnim moštima prišao, ukočio se u mestu i nije se mogao pokrenuti sve dok se nije molitveno obratio svetom Jovanu i pokajao se za učinjeno svetogrđe. Sveti Jovan čini mnoga čudesa i danas, proslavljajući jedinog istinitog Boga u Trojici. Благословен еси, Господи Боже, Отец наших, и хвально и прославлено. Jednim novim čudom Gospod krepi veru svojih apostola,
otkrivajući svoju veličinu, sveznanje i moć. Priliku za to dali su mu skupljači hramovnog poreza, koji su prišli ispred sinagoge apostolu Petru i upitali ga da li njegov učitelj plaća porez koji je bio razrezan posle vavilonskog ropstva i koji je svaki odrasli Izraeljac od svoje 20. godine morao da plaća na ime održavanja hrama i bogosluženja. U početku se plaćala 1/3 šekela, a kasnije 1/2. Jedan statir vredeo koliko je 1 šekel. Krajnji cilj ovog pitanja upućenog Petru nije bio ni malo bezazlen. Naime, Gospod nije prihvatao izvesne običaje svojih savremenika, pa su mislili da će ovaj običaj zaobići, da bi mogli da ga optuže za nepoštovanje ovog dela Mojsijevog zakona. Onaj ko zna da će apostol Petar, zabacivši udicu u jezero, u ustima prve izvađene ribe naći novac koji je bio dovoljan za ulaz obojice u hram, taj zna unapred kako za svoja stradanja, tako i za stradanja mnogih. Isus daje svoj prilog Jahveovom hramu, a Jevreji će posle razorenja Jerusalima taj isti prilog davati za Jupiterov hram na Kapitolu u Rimu. Riba Hromis ili Petrova riba i dan danas živi u Galilejskom moru. U 4. veku od strane velikih poklonika i graditelja u Svetoj zemlji, cara Konstantina i carice Jelene, bi sagrađena i ova crkva. Osvećenje crkve i polaganje moštiju Svetog Đorđa u mermernu kriptu slavi se kao Đurđic. Mošti su u kripti bile vekovima i mnogi nevoljni su svoje muke i bolesti ostavljali ovde, a domu odlazili zdravi i voljni. Mošti su kasnije razdeljene širom pravoslavnih hramova Gospodnjih. 1963. godine nesvakidašnje čudo je obradovalo mnoštvo vernih. Naime, iz kripte u kojoj moštiju odavno nema, poteklo je miro. Kripta se 13 cm izdigla, koliki je bio i nivo mira koji je plivao po podu, kao nekada iz moštiju Svetog Simeona Mirotočivog u Studenici. Podnožje groba Svetog Đorđa samo za sebe svedoči. U omanjoj prostoriji gde je grob Svetog i danas se osjeća taj predivni miris, neuporediv sa bilo kojim mirisom od ovoga sveta. Ovaj grad je bio 7 godina prestonica Davidovog carstva, ali nije samo značajan po tome. Naime, u samom gradu se nalazi Makpelska pećina, koja je deo velike jevrejske kultne grobnice Avrama i Sare, Isaka i Rebeke, Jakova i Lije. Vrlo blizu je i biblijska dolina Eskol, iz čijih je vinograda ubran grozd koji je odnešen Mojsiju na uvid radi dokaza o bogatstvima obećane zemlje. Pored razapetog Avramovog i Carinog šatora i danas je na istom mestu Mavrijski dub, Avramov hrast, gde su praoca Jevreja i Saru udostojila posete Sveta Trojica u vidu 3 anđela. Najlepša ikona koja izobražava ovaj čudesan susret je od Rubljova. Gledamo ikonu Svete Trojice u kojoj se nalazi čestica Avramovog hrasta. Hrast je star 3500 godina, a ove 1997. je prvi put kako ovo drvo nije olistalo. Prilikom Avramovog gostoljublja, praroditelji Jevreja bili su blagovešteni da će dobiti sina, iako su imali preko 90 godina. Tada je hrast listao. Kakva je poruka našim pokolenjima danas? U podnožju Sinaja, gore Horiv, nalazi se manastir Svete Ekaterine. Na ovom svetom mestu prva je počela sa gradnjom manastira Augusta Jelena, još 337. godine, podigavši kapelu iznad mesta na kome je nesagoriva kupina gorela nesagorevajući i posvetila je Djevi Mariji, jer nesagoriva kupina i jeste praslika Bogomajke. Dok je kupina gorela,
Božjim plamenom, Mojsije čuo glas Boga Oca. Izuj se, Mojsije, jer zemlja na kojoj stojiš je sveta zemlja. Patrijarh Diodor pobožno celiva deo kamene stene gde je plamteći grm goreo. Danas je ova kapela iza centralne apside vrlo blizu oltara. Kupina je sačuvana do danas, ali je izmeštena i nalazi se u manastirskom kompleksu, ograđena na visini od 3 metra. Vidimo kamen na kome je kupina gorela, kao i autentični trolistak nesagorive kupine. A ovo je kopija originala prstena kojim je Gospod obručio svetu Ekaterinu. Svaki pravoslavni poklonik nakon uzimanja učešća na svetoj liturgiji i celivanja moštiju svetiteljke dobija po jedan primjerak ovog osveštanog prstena. Stvorivši sve tvari, Bog je opet rečju svojom postavio red i način ophođenja tvari prema tvari. Takav red i način što je postavio Gospod, veliko je čudo reči Božije. Međutim, postoji red i način među tvarima koji je vidljiv i dokučiv za nas ljude i onaj drugi za nas nevidljivi i nedokučivi. Po tom nevidljivom i nedokučivom redu i načinu, koji je tajna u Svetoj Trojici, dešavala su se i dešavaju se one pojave koje ljudi nazivaju naročitim čudesima. Od apostola pa na ovamo, neki su vidjeli Gospoda, neki ga samo čuli, neki ga opipali, mnogi osjetili njegovo prisustvo u svome životu, neki ga raspoznaše po nekom znamenju koje Bog učini na njima ili drugima, a neki samo čuše od drugih i poverovaše, ali svi uzviknuše: Gospod moj i Bog moj. Veliki prosvetitelji slovenski, sveti Kirilo i Metodije, su pokušavši da pojam Svete Trojice približe umovima ljudskim, uporedili Svetu Trojicu sa suncem, jer kao što se sunce vidi golim okom, ono daje i svetlost kao i toplotu. Tako su i Sveta Trojica, 3 lica i jednoga Boga. Na sam Vaskrs u Jerusalimu, dan pobede života nad smrću, grehom i đavolom, sunce izlazi kao nikad tokom godine. Narod to pobožno naziva igranje, klanjanje sunca Tvorcu, koje se pojavljuje u obliku krsta, i to oblika kao što se caru Konstantinu na nebu pojavio pre pobede nad mnogobrojnim neprijateljem. Da se sva tvar klanja Tvorcu, a i sunce je tvar, videli smo i na našim srpskim prostorima kada su iznošene mošti svetog vladike Hristovog Vasilija Ostroškog, kada mnoga živinčad napuštaše štale i obore i trčaše za česnim moštima i litijom. Na dan pokrova presvete Bogomajke u istoimenom manastiru u srpskom selu Đunis također se pokazuje znamenje na nebu. I kao što negda Arhangel Gavril odgovori Djevi Mariji: u Boga je sve moguće što reče, neka bi i nama Bog prosvetlio i urazumio dušu i telo, da više ne sumnjamo, nego verujemo, da više ne pitamo, nego Boga čudotvorca jezikom i delima proslavljamo. O Gospode milostivi, utvrdi veru pravoslavnu u nama, pruži skut svoj da ga se držimo nepogrešivo do kraja života svoga. Amin. Do ustrojstva patrijaršije, to je do 1346. godine, od 12 srpskih arhijepiskopa, 4 su bili hadžije i sva 4 proglašeni za svetitelj. Bili su to Sveti Sava, Sveti Ionike I, Sveti Sava II, Sveti Jevstatije I. Činjenica da mnogi crkveni velikodostojnici nisu imali priliku da se poklone Svetoj Palestini, obaveza je da današnje hadžije shvate blagoslov kojim je data odgovornost i da tom blagoslovu saobraze život svoj, baš kao što su to učinila i pomenuta 4 srpska arhijepiskopa, posvetivši se ne samo za vreme, nego i za večnost. Amin.